In the Bankulu. Ngiyayikhetha inkosi enkulu nyazi lwasezulwini. Bantwana benkosi, indawo engibekwe kuyo inzima kakhulu, ngingumntwana omncane. Kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu omhle wasezulwini angimbathe lokho afisa ukuthi ngikusho, angithume khona. Ngingalibali nokukodwa. Amen. Ngiyabingelela ke esihlaleni esikhulu sasezulwini. Ngibingelela kuwe Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu. Ngibingelele namakhosi esinawo. Ngibingelele nakoNdlunkulu. Ngibingelele nabefundisi nabavangeli, abashumayeli nabakhokheli nehamenti yonke kaJehova ingcwele. Amen. Manazaretha ingcwele, njengoba ngisho ngithi umsebenzi enguphiwe ungaphezulu kwami, ngingumntwana. La phakathi kwethu kuney'ngilosi zasezulwini. La phakathi kwethu kunabantu abakhulu kakhulu, abahlakaniphe kakhulu, abayaziyo futhi inkolo kakhulu. Amen. Manje mina Nkosi yami angazi lutho ngenkolo yakho, kodwa ngicela ukuthi ungikhumbuze shembe imisebenzi esengike ngayibona ngikhona nami la uyenza kubantu bakho. Amen. Cela amandla abantwana basezulwini ngesihlabelelo sekhulu nantathu 103. uNkulunkulu angembathe, ngithola amandla, ngiyaqhaqhazela. Amen. Sivungile wena Nkosi, isikakazaki awusibongile wena Nkosi, isikakazaka asishumayele isilaphi ayezi esizweni zonke asishumayele isilaphi ezizweni zonke awuzibheke endleleni zonke lezi ezizizwe awuzilindele eyukula ayalelo isilaphi awuzilindele
awusithumele wena wedwa Nkosi awuleso siqhakazaka awusibuthele sikhalisi angalo umoya wakho awusibuthele sikhalisi ngalo umoya wakhe awusihambise izwi lakho awesizwe ezizweni zonke awuzivuke sikulandeli wemsindisi wazo awuzivuke sikulandeli sindisi wazo. In the Bankulu. Ngizocela incwadi iKronike zokuqala u16 uzoqala ku23 ophela ku29. IziKronike zokuqala 16:23 uphele ku29. Batwana benkosi enhle yasezulwini, njengoba silana simenyiwe sibaningi kangaka kulomuzi, sonke simenywe indlondlo yomsa inyazi lasezulwini. Sonke simenywe uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu wawonkulunkulu. Abanye uNkulunkulu beyabokudlala. Nami bangcwele ngangingazi, ngangizwa obaba mabephakama bethi lo phambi kwethu uNkulunkulu wawonkulunkulu. Ngingakuzwa kahle lokukhuluma. Kodwa namhlanje sengiyafakaza ibonkosi enhle yasezulwini. Siphambi kwendaba enkulu bangcwele. Lapho uShembe esiqoqe umhlaba wonke jikelele wasiqoqela emzini wakhe wasebuhleni bamaNazaretha. uNkulunkulu uhlala ebuhleni bangcwele. Ayibonkosi. Ungahamba umhlaba uqede ngeke uthole umuzi okuthiwa kusebuhleni bamaNazaretha. Kodwa lapho kuhlala khona uNkulunkulu onomphongolo wesivumelwano. Lapho kade simbuka simlandela sisuka ebuhleni sibheke entabeni yakhe engcwele yaseKhenani. Ayibonkosi. Awu muhle Shembo ingcwele wasezulwini. Umhle uNkulunkulu wethu, izono zethu Nkosi ezisenza sibe kude nawe, kodwa wena uphelele Shembo uNkulunkulu. Awungifundele incwadi mawusithole. IziKronike zokuqala. Hlabelelani kuJehova. Hlabelelani kuJehova Umhlaba wonke. umhlaba wonke namuhla mawuhlabelele kuJehova unyazi lwezulu. Ngishumayela ukusindisa kwakhe imihla ngemihla. Awubangcwele mangaphakamisa omunye nomunye la ethempelini akekho ongenawo umsebenzi onyazi.
akekho ngeke ahluleke njengoba ngithi nami ngicela uNkulunkulu angikhumbuze ngimfishane la kule nkonzo kodwa imisebenzi yonyazi sengiyibonile bantwana basezulwini eyenza phambi kwethu tshelani udumo lwakhe ezizweni siyekelani ukubabaza uNkulunkulu emkhulu kangaka bantwana basezulwini kuthi ngelinye ilanga sifika uJanuary lo sifika emzini wasemhleni bamaNazaretha kuthe kungolesine ensukwini kwase kuba khona isimemezelo ekseni kwathiwa hawu la ingane kamfundisi uNtombela nangiphambi kwami isigwinyi inaliti umuntu mayegwinyi inaliti bantwana basezulwini amathuba awumbekele nje amaphesenti amathuba ukuthi asinde lowo muntu angakanani awekho uzero kodwa bantwana basezulwini wathi makufika leso simemezelo ukuthi ingane kamfundisi uNtombela seyigwinye inaliti ekseni ngo4 asikhuluma ngoNkulunkulu bangcwele yathathwa lengane yaphuthuniswa esibhedlela bantwana benkosi lapho yafike yafakwa emshinini yabhekwa ngaphakathi base bethi odokotela kulesi sibhedlela esincane bathi lengane lenaliti imikabi la omphinjweni kumele iphuthunyiswe esibhedlela esikhulu ayofika ihlinzwe khona lase lithizi asifaneleni ubaba ahamba ayobika enkosini ukuthi ingane iyadluliswa izosiwa esibhedlela esikhulu loseluthunyazwi lwasezulwini bantwana benkosi ithathani lethana amafutha nimbusisela amanzi ahamba afika khothe lamafutha bantwana benkosi ushembe uThixo lona hayi omunye lo phambi kwethu lo sihleli la ethempelini bantwana benkosi uNkulunkulu ithi indaba bathe bengakafiki namafutha ukuyonikeza yathi inkosi uzophila makabusisela amafutha bathe bengakafiki namafutha ukuyomnikeza amafutha lomntwana bangcwele esalinde iambulance ezomusa esibhedlela esikhulu eThekwini ngikhuluma ngomfundisi ophambi kwami abangcwele sikhuluma ngento ezibambekayo niyezwa bantwana benkosi sikhuluma ngento ezibambekayo nangu umfundisi kwahamba umbusi yasuke yakhohlela ingane bantwana benkosi yakhohlela yaphuma inaliti engakafika amafuthonyazi kodwa ngoba kwase kubikelwe umnikazi wabantu wena wangakini uNkulunkulu wenza njani mani igwinyi inaliti uyenze njani qhubeka nencwadi tshelani udumo lwakhe ezizweni nemangaliso yakhe phakathi kwabantu bonke sizoyeka kanjani inyazi lezulu ukukubabaza siwutshele umhlaba wonke ukuthi wena uNkulunkulu noma besilwisa bethi silandela umuntu kodwa sizoyeka kanjani inkosi yamakhosi mawusibonakalisa ithe inkosi mayisuka emhleni bamaNazaretha bantwana benkosi ushambu kahlale phakathi kwabantu angazivezi ukuthi uNkulunkulu silandele nje nathi singazi ukuthi silandela abantu kodwa lo ophambi kwethu usezivezile namhlanje ukuthi uNkulunkulu ayibonkosi uthe usuku umhlangano bantwana benkosi ubheke eKhenani zathi mayifika la eMbeka bangcwele sase siyajika sayibeka phansi izitsha ngizogijima kakhulu impela ngoba ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu lokho angithume khona ngikufinyelele kuko konke ayibonkosi sasa ziyabekwa izitsha phansi zithema ngikhuluma ngoNkulunkulu zithema zibekwa phansi zitsha bantwana benkosi mzuzwana sisahlezi phansi lase liyaphuma izwi kungekho lutho kungonakalanga lutho ngabo 3:30 ekseni besingeke siyibabazele imisebenzi emhle kangaka uNkulunkulu esake sezwa kuthiwa uyenzile lento ngabo 3 ekseni bantwana benkosi laseliphuma izwi elikhulu lathi tshela labantu baphume phansi kwezihlahla sake sazindela nangu umfundisi eduze kwami sake sazindela nabo befundisi sasinabo sabhekana sathi uNkulunkulu uthini kuthiwa siphumeleni phansi kwezihlahla asolilalela izwi lonyazi bantwana benkosi
asililaleleni izwi lonyazi, unyazi lunguNkulunkulu. Aqina amaqosi bantwana benkosi, sawezothi phaka kakhulu ngokusheshsha. Hayi nomunye waliza ijazi ukuthi hey uyaqina umkhemezelo ejazini, saphakama sathi tabu kancane, sathi singakangeni singakaphuma esangweni lethempeli laseShilo. Bangcwele thandazisa izono, hamba uyocela amanzi namafutha onyazini. Inkosi yamakhosi angiboni kahle, unyazi luzokunika amanzi namafutha ugeza amehlo. Ayibonge inkosi. Ungathi uma ubuka unyazi ubona umuntu, kodwa kumele ubone uNkulunkulu. Laselishilo bantwana benkosi, akekho wabuza ukuthi phansi kukuphi. Ngathi ngiyabheka amajazi abefundisi esasinabo, wonke umuntu washaya ivotsho wathi ukushona phansi imbijana. Yaphinda bantwana basezulwini sisathi siyaphakama. Intambo kagesi bangcwele yake yagijima umlilo obomvu into engange 200 meters. Namhlanje usaphika wena, usathi lo phambi kwethu umuntu. Wayebona kanjani uNkulunkulu ukuthi khona umonakalo ozokwenzeka? Wayebona kanjani uThixo wethu? Wayebona kanjani ukuthi kunenkinga ezayo? Sasinda abantwana basezulwini, kodwa ngikutshela ukuthi indwedwe yaba mnyama yonke ngaso leso sikhathi. Funda incwadi. Ngoba uJehova mkhulu ufanele ukudunyiswa kakhulu. Singayekelani bangcwele ukuludumisa unyazi ngoba lukhulu njengoba siyibabaza imisebenzi yalo lulukhulu kangaka. Singayeka kanjani ukuludumisa? Yena ngaye sathwa phezu koThixo bonke. Hawu ngoba unyazi luThixo phezu koThixo bonke, siyekelani thina ukulubabaza? Ngoba bonke oThixo bezizwe bayize. Abelutho Nkosi yamakhosi, bonke ithixala azilutho kuwe, uNkulunkulu wawoNkulunkulu Shembo ingcwele. Kepha uJehova wenza izulu, wena Thixo wenza izulu, ubukhosi nokukhazimula. Ubukhosi nokukhazimula kuphethwe uwe Shembo ingcwele. Amandla nokujabula kusendaweni yakhe. Amandla Nkosi yamakhosi nokujabula kwethu singamaNazaretha Shembo ingcwele kusendaweni yakho Shembe. Nikani kuJehova nina nemndeni yabantu. Fikani kuJehova, asifikeni thina sonke nemndeni yethu sizonyazini. Nikani kuJehova udumo namandla. Sinike uShambe unyazi lwasezulwini udumo lumfanele uBaba namandla amfanele uBaba. Nikani uJehova udumo olulwegama lakhe. Hawu leli gama elithi unyazi, uyazi mawuhamba la emgwaqweni umuntu mayeke wakubuka uthi hawu usonta kwaShembe, bese uthi yebo, bese athi aqhubeka umuntu athi lo Shembe okuthiwa unyazi, uthi uyalizwa leli gama ukuthi likhulu kangakanani. Kulezi insuku bangcwele akekho umuntu ongafisi ukuba yiNazaretha. Akekho umuntu, ngisho loba ungahamba uqeda umhlaba, akekho umuntu ongafisi ukuba yiNazaretha. Hawu manje thina silanga phakathi bese hluleka nje ukubabaza imisebenzi emihle kangaka esiyibona uNkulunkulu esenzela yona. Funda ba. Nilethe umnikelo nize ebusweni bakhe. Hawu nize neminikelo njengoba lukhona unyazi. Izinto zabantu ziphethe impongo nezinqama zizonikelela okhokho bazo phakathi onyazini ngeminikelo efanele. Ayibonge Nkosi. Dumisani uJehova ebuhleni bobungcwele. Hayi ifunde kahle eyakho leBhayibheli, angaze ngilize iBhayibheli elikhuluma kanje. Dumisani uJehova ebuhleni bobungcwele. Yezwa maNazaretha, uJehova uhlala kuphi? Obunjani? Amen. Bakhona abantu esontweni. Usaphika namanje? Lithina lakini iBhayibheli. Elithi iBhayibheli lithi uShambe unyazi lwezulu luhlala ebuhlani obungcwele. Hawu suka madoda. Hayi. Kufika ngiyagijima abantwana basezulwini.
Ngesabathe edlule kumele sibabaze. Anginayo inkonzo bangcwele. Inkonzo enginayo ubaba uthenga babaze. Ngesabathe edlule bengisethempelini lakithi abantu kusenhlala kahle ngapha mawuye Orange Park. Oh, umfundisi uNdebele njalo lo phethe inkonzo ayibonga Nkosi. Abantu bazophuma bedoma. Sizwile nje le ndoda ekhuluma lapha. Ethe ushembe uNkulunkulu kodwa ibangasazisho ukuthi ubani. Cha umfundisi uNdebele. Amen. Masi lapha abantwana beNkosi. Silidla ivangeli ngoba limnandi ivangeli ayibonga. Silidla ivangeli lonyazi bangcwele beNkosi sithe siphakathi nalo kuthe makufika ekugcineni kwase kufika inkosikazi bayiyongithethelela angibanga sasizwa isibongo sayo ngisuke ngajatshuliswa inkulumo afike wayikhuluma kimi. Uthi mfundisi uletha umnikelo ufike ube ku20 rand phansi kwami uthi mfundisi ngicela ukuyibongela kushemba uNkulunkulu unyazi losezulwini. Ngithi mina kwenze njani inkosikazi? Uthi lana ensukwini kade kuduma izulu. Bakhona basenhlala kahle. La ngaphakathi. Nale nkosikazi engikhuluma ngayo ikhona futhi la. Mawufisa ungaya kwabasenhlala kahle ubabuze bazokukhombisa bathi nayi le nkosikazi. Mfundisi ngicela ukuyibongela. Ngithi mlawu yini kwenze njani inkosikazi? Athi hey umsebenzi esengwenzelwe unyazi lwasezulwini la ensukwini kade kuduma izulu maliduma lelizulu ebusuku ngizwa kunezigi la emnyango. Uthi ngiphume ngilunguze ngewindi mangilunguza ngewindi bantwana beNkosi uthi uthema elunguza ngewindi abona umuntu athi mayibona lo muntu uthi ngiyinkosikazi ngingedwa ngila endlini ngase ngishaya uvalo ngathi kodwa shembe ngiyazizulu ngicela ungivikele ngizokwenza kanjani umuntu wesilisa lo ngimbonana. Athi uthi lo mame kuthi zukuzuku sikhatshana kube sengathi uhambile lo muntu aphinde ezizigi alunguze ngewindi ambone lo muntu mayembona kwesibili lo muntu akasagqokile unjengoba wamhla efika emhlabeni umuntu nje indoda nje uphelekeze lo ndoda imile inqunu egcekeni. Bayaphila abantu esodweni. Amen. Sisenkonzweni bani? Amen. Uthuthe mangele lo mame ukuthi kwenzakalani kwase kuba nezwi elikhulumayo uyambona lo njengoba evele ewindini ucishile la ngaphakathi uthuthe samile kwabakhona izwi elikhuluma esangweni lathi hey wemnumzana nijwayele ukuthakatha selokubambile unyazi nithakatha nize nifike nasemzini eMalazaretha alazi khona unyazi lapho. Wena uthakatha ugcinephi? Ugcina mawuthakatha. Mhlambe sihleli nawe nje inyawo zethu zinamatekenye ziyaluma usiphethe. Kodwa lukhona unyazi lwasezulwini silubekile phambi kwethu ngelinye ilanga lofike likubambe. Uthi lo nkosikazi hey le ndoda ya wakhuluma uthina wayesethola isibindi lo mama uthi wavula emnyango hey le ndoda yase le khuluma le ngasasabeni yasengena yathi hey kwase kubiza umphakathi. Uyawazi umphakathi? Uyawazi umphakathi? Kwase kubiza umphakathi wayeluleka le ndoda ukuthi emzini la kunonyazi khona akudlalelwa ayibona Nkosi. Bahunge Jehova Amphefumulo wami usenethuba yemangi Jehova Amphefumulo wami
yamaNazaretha sisentabeni ithi hey yatsho kwaze kwaba ka10 ithi hey ningadlali ngoShembe uShembe akayona into yokudlala watsho kwaze kwaba ka10 lalela inkonzo yenkosi isentabeni 10 times isho ithi bayikhuluma itlalela mina ngiyona into yokudlala mina ngamadoda amahlanu ngingedwa ayibo inkosi yasizwe ithi ngibahlanu ngingedwa hawu manje singadlala ngendaba enkulu kangaka abantwana basezulwini inkosi ithema ifika la kulomuzi ngolosibili sithema siqeda kubeka inkosi endlini mangiphuma ngifulathela nabefundisi sathi masidlule lapha eofisini kwase kuza umshumayeli othize ehamba lenkosana ethize ngizogcina ngibashile kodwa ngoba ngikhuluma indaba kaShembe bathi mfundisi size kuwe ngithi mina yini kwenze njani bathi khala baba sizobika kukhona isikhulu esithile esifuna ukuze enkosini sizoyibongela ngithi sibongani kwenze njani uthi lo mshumayeli lalela mfundisi hey inkosana yakwaXaba le engikhuluma ngayo Thembe umshumayeli unkomo ayibo nkosi hayi bangcwele angithi ngenzela ukuthi uhambe uyobuza awakhulunywa amanga la kuJehova ibonkosi ngenzela ukuthi uhambe uzofika uyithole lenkulumo iphila njengoba ngiyikhuluma athi mayiqala lonkosana uthi mfundisi ngisebenza mina eofisini elikhulu leNehawu ngisebenza duze nomongameli walo hawu yebo nkosana yakwaXaba manje kwenze njani mfana kithi uthi cha nalo kubaba kweza umongameli wethu wafike wathi kimi hey wenkosana yakwaShembe ngizothola uNkulunkulu wenu uyaphilisa senginenkinga unkosikazi wami usemshineni inyanga zintathu bathi abelungu mangibuye ngizocisha umshini bakhona kwezintweni uthi ngasenyadunyelwa uthi uXaba ngadunyelwa nangazi ukuthi ngenze njani kodwa ngasengibamethemba ngoba noNkulunkulu hey engimlandelayo ngiyamethemba ngase ngithi kule ndoda ngiyacela uMike Singange umongameli weNehawu uthi lalela mongameli ngicela ungiphe ithuba kancane uthi ngase ngiphuma phandle ngashayela umshumayeli ucingo wathi mayelubamba umshumayeli ngase ngithi umshumayeli unawo amanzi kaShembe wathi umshumayeli nginawo wasethi unawo Vaseline wathi nginawo wathi ngiyacela wagijima ngelikhulu ijubane wafike wawathatha amanzi namafutha wafika wanika le ndoda uthi ithi le ndoda hayi weXaba wena angazi ukuthi uzwa kanjani indlebe zakho lezine ekhonokhono ngithi mina lo muntu usekufeni uyafa bathi ngibuye ngizocisha umshini una 3 months sengiphelelwe imali mawuza namanzi akasagwinyi lutho lo muntu noVasila usangena uthi uXaba ngayincenga le ndoda ngathi hawo okungenani thatha nje itip ye-teaspoon umbhekise phezulu makungena nje inkosi nginethemba awu bantwana basezulwini usenalo ithemba unalo amen ngempela le ndoda hey akekho umuntu ohlonipha njengomuntu ososizi uyabona mawusenkingeni mawusenkingeni udla yonke into bafike bakugayele bakunike bathi khotha la nawe uyakhotha bathi sana la nawe uyadla usukusenkingeni leso sikade bonkosi yamba le ndoda ingelathemba yaphatha lamafutha nalo Vaseline nalamanzi yathi mayifika esibhedlela yathi hey uthe uXaba yambhekisa phezulu unkosikazi uthe noma kungangena nje iqonsana uthi walithi iqonsana lathi qo walibona wabona kunyakaza uqhoqhoqho wathi hawu lisenethini uwagwinyila amanzi kaShembe amen nolidaba uthi uXaba eseCape Town ekuseni bantwana benkosi ekuseni ngo4 uthi wezwa kukhala ucingo mayelubheka ufonelwa umongameli wathi hawu sengisenkingeni umongameli ubethe imali siphelile manje abelungu bathe makacisha umshini kusho ukuthi manje uzongibeka icala lokuthi sengimlindisile insukwana imali seyikhuphuka kakhulu seshonile lenkosikazi
uthi zange ayibambe ikhona yokuqala lesibili uthe kuloko kwesithathu uthi wayibamba uthi bayikhuluma le ndoda ithi hawu xaba anisitsheli ngani ukuthi nina noNkulunkulu ophilayo uthi ngeza kwehla ubungcwele ngeza kwehluju enhliziyweni yami uthi ngajabula ngavuka embhedeni ngama ngenyawo uthi uxaba uthi hawu kwenze njani mongameli uthi hayi lalela ngikuxoxele inkosikazi yami iyabuka njengoba ngikufonela nje ngisesibhedlela ingibhekile iyakhuluma hawu kwenze njani mongameli uthi mongameli hayi uthelala wezwa la esiswini bathi baba bayafika onesi kuvele kwaqhuma into yaphuma la esiswini yaphuma ngezansi ingangebhola i-tennis ball imhlophe le dokotela base befile lo muntu engikhuluma ngayo uphethe ibhedlela kancane inyunyana uphethe inyunyana yezibhedlela nothisha nakonke bese wayesehlulekile bakhona abantu esontweni uthi ngaxhuma ngathi uyeza ubecela ucelile kumongameli unehawu nizombona sase siyamcebisa ukuthi hayi ubaba ukhona mawufuna ukuzoyibongela mongameli ungamthola ubaba kodwa ke mhlambe usuku olukulungele yiluphi wasebuza yena ukuthi insuku zikababa zibe kanjani sasiyamthiphisa sathi hayi zimi kanje kukhona la ubaba azoba khona mhlambe wena isiphi isikhathi ozoba naso wathi umsombuluko sathi hayi lisenethini ubaba khona la ezobe khona angizukusho kodwa ke ngasho kulabe ngangibatshela ngalelo langa wathi kuzofika ngahamba ngayo befundise bakithi namba ngafike ngababikela ngathi khona umongameli wenehawu uzobuya ezoyibongela enkosini uphilise lo nkosikazi bathi odokotela siyasiqala ukusibona isimanga sokuphuma kwefutha liphuma enhliziyweni ebikade bathi umuntu mayeke waphathwa lesi sifo amathuba okusinda is 99 it's 0%. Kodwa isindile le nkosikazi. Ngicela ukudlula. Titus 2 uzobamba ku1 uya ku10. Nkosi yethu simakade akwina ulithembale Nkosi yethu simakade Timbali, aweli timba, emi pefule, asangele, elese kani, aweli timba. Titus 2. Yeah, qale verse. Funda ba. Ithi le ncwadi mina njengomfundisi kumele ngikhulume ukufundisa okuyisimini. Ukuthi abasilisa lanyakaza ibandla lonyazi ekhona madoda kwenze njani? Kwenze njani madoda? Abaqotho lanyakaza ibandla lonyazi
sikhona singamadoda siseqotho yini abahloniphekayo sisahlonipheka yini ebandleni lonyazi singamadoda abaqinisekileyo ekukholweni sisakholwa yini madoda nasekuthandeni nasekubekezeleni ayifaka umuntu ngake ngezinto ebuhlungu amadoda wasenalo uthando ngezinto ebuhlungu sithi salwaze singizalayo mase sekusukile lapha silwa nomakoti lapha egcekeni sithi yabona nini nibheda kabi into enhlupha ile nto kubiza abakhwenyana benu ngo-baby hawu ngayilalela le nkulumo wathi thini ma wathi laba amakoti benu bangibiza ngo-baby ma siyabadala kwatsho shembe akatsho kanjani shembe ngase ngiyathula wathi ngelila ngase ngithi mina kathi mina weyingane kuyazi kunento ebuhlungu engizwe ikhulunywa ugogo ngelinye ilanga uma kuyibirthday yakhe sokusimenzeleni ibirthday sithi happy birthday yajabula hawu samenzela ibirthday bafika bezukulu nengane basafike sathi gogo siyakuthanda wakhala inyembezi uthi mina soloko ngafika la egcekeni lakini angikaze ngilizwe izwi elithi kimi ngiyakuthanda ngagcina mina kuthiwa kimi ngicela uzongakhisa umuzi la masibanibani awunyabonga sibali mfundisi onyazi untombela unohani ayibo nkosi ubani kanje umunye oh my four yeah uyabona wena uthi mawufika kini mawuqala ungena nje mawungena ngomnyango ingane zibaleka zingene emakamera ezicisha TV kodwa ubaba egcekeni ngakabona umhlaba ngelila kodwa basezulwini sila ekuthuthukeni lapha phakwezindlu zabefundisi kwaqhamuka ingane yeyelo bhoni yaxhuma yahlaba phansi ngekhanda ngathi mnabo mfundisi na ingane iyakhula wathi hayi ayiguli wathi uninela wathi hayi ijabulela uyise ezakho ingane ziyajabula mazikubona madoda sisanalo iqiniso ebandleni hamba naye kunjalo abesifazane yebo abakhulile yebo abahambe ngokufanele kungcwele nikanelani nengane zenu boma bami abangabi ima ngisabuza emakhosikazi nakoma bethu ukuthi ingane yakhe entombazana mayiyogana uhambelani nayo ayogana nayo ngifuna ukwazi ngoba phela mayiqala nje umkhwenyana yeyi masibanibani ngifuna ukukwelamisa kugoloza lesalukazi esizala lengane sithi hey ungakuningi hawu bengizothatha wena yini ukholozelani gogo ngoba uhlasemzini wakho ungena kuphi endabeni zakithi nikalelani nengane zenu hamba layo abahambe ngokufanele ubungcwele bangabi abahlebayo yeyi yekani ukuhleba boma bethu aniyeke ukuhleba into mayingalungile nje egcekeni yiqondise nje ukuthi cha bomakoti la egcekeni asikwenzi lokho bangabi izidakwa angikhumbula ukuthi zikhona idakwa la esontweni bafundise okuhle ukuze bafundise abesifazana abasha bathanda amadoda abo bababize ngo-baby yes sifuna nathi phela ukupotoza uyabona indoda indoda uyithole nje sengathi mfaduka endala mayibheka emehlweni ubona ukuthi le ndoda i-traumatized indoda uthando ayilwazi ithi bayihamba la ndlela lihamba ikhombisa hayi bo mnumzana kwenze njani hayi unenkinga endlini uhlezi nebhokolo hamba la bathanda abantwana babo uthanda njengoba kade ngikhuluma nje ngengane kamfundisi bathanda abantwana babo
baqonde babemhlophe baqonde babemhlophe bahlale emakhaya bahlala emakhaya omakoti bathu abahlala emakhaya ingadumi hey uthola isigcwala yonke indawo angibona umakoti kaNdebele endaweni ethile angibona umakoti hayi bo hlala ekhaya babemnene bahlonipha amadoda abo bahlonipha amadoda abo ukuba izwi likaThixo lingathuki ukuba izwi lonyazi lingathuki inkosi kubusise baba inkosi kubusise ngoba mabuke bangahlonishwa izwi lonyazi lizothukeka bakhona abantu esontweni Nkosi yamakhosi isikhathi siyangibalekela kodwa ngiyafisa cha awiqedanga lencwadi awiqedanga ngiyayizwa ukuthi awiqedanga ya ngifuna ukuya lapho hayi ayiqedanga izulu ithole kunjalo besilisa basha kunjalo ke nakini mabhungu nginombuzo ubaluleka baqonde niwasolelana abakhosikazi abantu abasilisa basha ngikhuluma ngani asolelana abakhosikazi abantu uyabona nje thina esithi esigano sesibadala kuthiwa siyamathuna majipa yilezi insizwa asolelana abakhosikazi abantu insizwe esencane kuyekeni kubi Kubeka ube umboniso emsebenzi elungileyo ezintweni zonke ibani umboniso olungileyo emsebenzi ezintweni zonke ekufundiseni uboniso okuyiqiniso uboniso okuyiqiniso nokuhlonipheka nokukhuluma okuqondileyo mawumusha kuleli bandla ibanga oqondile ube ngohloniphekayo ube ngophathekayo ungabe umvangeli uyinkosana uvangela kanjani ekhona umvangeli endaweni okungasolekiyo ya ukuba ophikayo abe namahloni ophikayo ukuthi wena uyahlonipha kumele uhlonipha abe namahloni angabi nakukhuluma yebo ngiyabonga baba ngicela ukudlula bangcwele isikhathi sesiyangishaya Nkosi yamakhosi ngithunywe uwe baba ngingakabuyiseli esihlalweni sasezulwini ngiyayizwa intambo Nkosi ebixhume kimi sibuyela kuwe Nkosi yamakhosi ngicela Nkosi yomsane sethembiso Nkosi yomsa ngicela intethelo baba mangabe ngidonse kakhulu ngicela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini lithe izwi lamazwi inkonzo iyothi siphelile siyoyivalelwa ubaba umvangeli uDlamini ngesihlabelelo sika 88 inkosi busele kuzwile Nkosi busuku qabangcwele izane ninazizwe nonke siye
Bankulu.